Yes ndabasuje kandi mbifurije ikaze mwese wadahwema kutwereka yuko mudukurikirana 5 kwa 5. Trump rero yikomanze ku gatuza kabisa avuga yuko Venezuela izayoborwa ku bufasha bwa Amerika mu gihe ibyayo bitarasobanuka. Ngene Emmanuel Rakarama, izi ni update tuba tubagezaho ku Ibakwe TV. Donald Trump yatangaje ko nyuma yo gufata uwahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanya n'abayobozi basigaye mu miyoborere y'iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo kugeza ibintu bisubiye mu buryo. Mu gitondo cyo kwa gatatu Mutarama 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bakurwa muri iki gihugu. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko perezida Maduro wa Venezuela azaburanishwa muri Amerika. Yavuze ko Maduro yaburiwe inshuro nyinshi asabwa kuva ku butegetsi ariko akomeza kuzarira. Kuburanishirizwa muri Amerika kwa Maduro gufitanye isano n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iterabwoba yamijwe n'urukiko rw'i New York muri 2020. Ashinjwaga kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Trump yavuze ko abayobozi bakuru ba Amerika barimo Rubio na Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth bazakorana n'irindi tsinda rizafatanya mu gukomeza kuyobora Venezuela. Ati bazakorana n'abaturage ba Venezuela mu gusubiza ibintu ku murongo mu gihe runaka abaturage ba Venezuela bandi inyuma. Turaba tukiyobora, tugiye kugisubiza uko cyahoze. Trump yari kumwe na Minisitiri Rubio, Minisitiri Pete Hegseth na perezida w'inama njyanama y'igisirikare General Dan Kane. Trump kandi ntiyahakanye ibyo kohereza ingabo ku butaka bwa Venezuela, avuga ko badatewe ubwoba nabyo. Trump kandi yavuze ko bafite imishinga yo kongera kubaka ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli mu buryo bwo kubyaza umusaruro uyu mutungo kamere uboneka ku bwinshi muri Venezuela. Nubwo Trump atavuze igihe Amerika izamara igira uruhare mu miyoborere y'iki gihugu, yashimangiye ko bazafasha kugeza ibintu bigarutse ku murongo. Amerika yatangaje kandi ko muri iki gitero cyo gufata Maduro yafashijwe n'urwego rwayo rw'ubutasi CIA mu kumenya aho Maduro yari yihishe, ariko inakoresha indege zirenga 150 muri iyo operasiyo yamaze hafi isaha. Trump yavuze ko iyo babishaka bari kuba bishe Maduro wasanzwe mu cyumba araramo ari kumwe n'umugore we. Ati byari kuba byabayeho, yarari kugerageza kujya ahantu arindiwe umutekano hagizwe n'ibyumba gusa. Cyakora ntabwo yari kubashaka kuhagera kuko abahungu bacu bihutaga cyane. Uwo ni Trump rero wavuze yuko yashaka ibyari byose yari guhitana Maduro, nuko nyine atabishatse barashaka kumuburanisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ngene Emmanuel Rakarama ku Ibakwe TV. Ciao.